ni mudukundire tubaramutse kandi tubahe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Twarabasezeraniye yuko tuzoza turabaha amakuru ku migwano iri kirabera mu gihugu cya Kongo ihuza umuhari M23 ufashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Rwanda hamwe na FARDC. Uyu munsi FARDC yongeye guhagurutsa indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 kugira ngo ishobore guhasha umuhari M23 nubwo umuhari M23 ukomeza kwigarurira uturere dutandukanye. Ni mudukundire twifashisha inkuru y'iki kinyamakuru kugira ngo mushobore kumva neza ingene imigwano yiriwe iraba mu gihugu kibanyi ca Kongo. Igisirikare cya Kongo Kinshasa FARDC cyongeye guhagurutsa za Sukhoi 25 bongeye guhagurutsa icyo bita avion de chasse niza ndege z'intambara karabutaka bakaba barimo barabombarida bikomeye cyane ibirindiro by'inyeshyamba za M23 ariko kandi gitangaje nuko noneho bahereye i Rubero niho bari kwatakira inyeshyamba za M23. Bakunzi bacu turi kumwe n'umusesenguzi agiye kutubwira no kudufasha ahantu M23 aho bari kwirasira ndetse n'umubare munini w'abarwanyi benshi ba M23 bashobora kuba baguye muri ibi bitero dore ko indege z'intambara iyo zahagurukijwe haba hagamijwe kwica umubare munini w'abarwanyi ba M23. Bakunzi bacu turi kumwe n'umusesenguzi reka ntangiremo hikaze bwana musesenguzi ndagusuhuje. Ndashuje kandi bishoje byiza yaba bombo yaba n'abatwumva dukurikira ku murongo wacu nabandi bashoje bishoje byiza aho bari kwigisha ingenga bihe barimo bitewe n'amasaha barimo avuga ati buri wese aho ari agubwe neza n'ibihe ari. Yego bwana musesenguzi rero magingo yangaya i Rubero irakomeje kuba Rubero imirwano yahinduye icyerekezo. Bwana musesenguzi magingo yangaya usibye kuba tugiye kubabwira ibyo i Rubero aho FARDC yazamuye avion de chasse na za Sukhoi 25 reka tukubwire yuko turi buze no kwerekeza na za Uvira tukubwire actualité zigezweho ariko bwana musesenguzi magingo yangaya FARDC ihagurukije avion de chasse bakaba bari kubombarida inyeshyamba za M23 mu gace bita Gitumbiro. Gitumbiro na gace gaherereye hehe? Ese impamvu nyamukuru FARDC yashyize imbaraga cyane mu gukubita M23 Gitumbiro no cyangwa muri territoire ya Rubero ni yihe? Warumva Gitumbiro bimeze bitembo Gitumbiro ngo ntangiye bibabwira Gitumbiro ni umusozi na gasozi kuri hejuru cyane ni ngaho umusozi usa ngaho ucungamiye za Mambasa iyo za Kongo ndetse no gusubira hejuru ahantu Gitumbiro ufite naho za Mambasa hose ngo ndetse akora na crête militaire muri ako gace kariya muri bya direction ya Mambasa ushaka kwerekeza za arimo ushaka kwerekeza kuri za territoire ya Rubero uvuga ngo Gitumbiro ugera kuri za territoire ya Rubero harimo ibirometero bigeze kuri 25. Yego nuko ariko na umusozi ni mwiza cyane umusozi ntabwo ngo ni na strategie uko iyo Gitumbiro uyiriho ushaka kwerekeza za Mambasa ushaka kwerekeza na Aribongo ushaka kwerekeza arabumva nuko ngo nagasozi keza cyane nabo ngo ni point strategique iri hari aho rero FARDC ikaba yubuye imirwano ikaba abantu bakore haranje mbasha kugenda igitera haba ngo za Aribongo haba ngo za Mambasa ntabwo cyera za Sukhoi ku buryo ngo hari kubera ibintu ngo yaba ngo ntabwo bazatsa ngo indege zikweza zikata cyari ziri guturuka hari ikibuga cy'indege kiri ahantu bita Mazizi hariya muri Deni niho inyinshi ziri guturuka ntabwo ziri guturuka neza hariya itembo ziri guturuka hariya aho ku kibuga cy'indege cya Mazizi. Uragize uti bari guturuka Mazizi ese ni yihe mpamvu Mazizi? Okay none bwana musesenguzi ni yihe mpamvu urugamba FARDC yaruhindurije igasa nkaho hindura icyerekezo kandi bakabaye bahera mu bino bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na za Goma hanyuma tukaba turi kubona baciye i Butembo? Intego nyamukuru FARDC ifite ni yihe ko noneho iri gukoresha indege z'intambara? Indege z'intambara ubundi indege kirahahamura cyangwa se gitera ubwoba cyane ku muntu wo mu Rwanda kuko indege iza ijya guhaguruka izi korodone muriho izo za korodone izo yayitangiye ku buryo iza ishobora guhusha icyo bita korodone. Yego rimwe na rimwe keretse cyagihe M23 yabanye bavuga ngo ikunda kubinjira muri systeme de radar ikaba yaziyobya ariko ubundi indege iyo ihagurutse keretse icyo bita korodone yazi gukubita avec précision.
bivuze ko magingo aya ngaya M23 yari ikitsumbiro kuri uwo musozi iri strategique mu bijyanye n'indwanye, ariko FARDC nk'uko abakunzi bacu nk'uko wari ubitubwiye bwana musesenguzi, iyo habayeho ku gukoresha indege z'intambara haba hagamijwe kurasa umubare munini w'abarwanyi. Bivuze ko FARDC igamije kwica abarwanyi benshi cyane icyarimwe. No kuvuga ngo ubundi indege kuvuga ngo bajya kurwana komba de troisième dimension, kuvuga ngo bajya gukoresha indege ari uko hasi byananiranye, none bakayikoresha indege kugira ngo zaherema zo hasi muri progression zibashe kugenda mu gihe abandi babarasheho bagihuzagurika, zaherema zase hasi ku butaka zibashe kugenda zibone uko zibageramo ziboroheye, zibagiramo zibatunguye kandi zibakubita kuko baba bamaze guhamuka kubera izo ndege. Indege nta muntu idahamura, icyo ryayo byose ku ndege umuntu wese w'umurwanyi yari bishinzwe indege ahita ahahamuka ku buryo zitajya zikunda kuraswa n'izi mbunda zibonetse izo arizo zose, ku buryo iza ukayira bari ugasanga ntacyo uri gukora ugasanga urimo guhungura yo kumena amazi ku iteke. Ubwo rero ikintu kivuye cyane giteye ubwoba ku bintu by'umurwanyi, niyo mpamvu tubuye kandi hari isoko abasirikare benshi cyane kuko ziriya ndege ziri kugenda rwose zikarasa ahantu kandi tukumva yuko ari hantu M23 yari. Birumvikana ko hapfuye umubare munini w'abarwanyi benshi ba M23 hakoreshejwe za ndege z'intambara zo bita avion de chasse ndetse na za Sukhoi Su-25, ariko birumvikana ko utamenya umubare w'abahaguye, ariko birumvikana ko nanone bira byari birindiro bya M23, hari ubiko bwa M23, birumvikana usibye abasirikare benshi bahaguye n'ibitwaro biremereye cyane bya M23 byatwitswe. Ntabwo nakubwira kibura bakubititse, nuko ntabwo navuga ngo umubare n'uyu nguyu uko iyo mirwano wese yashoboka, ariko burya umuntu yakutinya avuga ngo ntabwo bakubititse indege izo bakabona ishoye yirukanka nabo bayinasheho, ariko kuri n'utu indege za rwose ubona ziri kurasa zikarasa zigasubira zikongera zigapakira zikarasa, nuko ngo hariya babishe za ndege zambundajyaga barashisha ku ndege zigasubira zirukanka, ntazumvikanyeho ntazo bivuga ko M23 kuri gaturu yakubititse. Ntabwo ndamenya gusa niyo bamaze kwabaderoja cyangwa se bagihari, ariko n'ubu mu ruhare kivugira umusasu duke ubwinde umuntu yaza kumenya kuba zakurikiyeho, ariko ikizwi nuko M23 yakubititse hariya. Hanyuma bwana musesenguzi, abadukurikiye babimenye, twabibabwiye mu masaha ya mu gitondo, tubabwira ko inyeshyamba z'umutwe wa M23 zamaze gufata Kamanyora, ahantu hari point strategique cyane ku bijyanye no kuba ari hagera ku mupaka w'u Rwanda, u Burundi ndetse na Kongo Kinshasa. Ariko ntabwo nkubusabye ko turuza kubisesenga, turaza kubigira umwanya wabyo. Amakuru ahari nuko gahunda igezweho cyangwa abaturage bamaze kugira panike ko gahunda ari kwerekeza ibuvira. Nta kindi gikurikiyeho nk'uko bivuze n'icyo koko ubu ngubu M23 amaze gukubitaho ngaho Kamanyora yamaze kuhafata, ubu bari kujya muri progression ikora icyo bita patroli mu muhanda wa Uvira. Bivuga ngo no mu masaha gishobora kuva uko bageze Uvira, dore ko ingabo za Kongo ziri kugenda rwose ziri kwanda biguruzege yazo. Yego bwana musesenguzi nuko ngo iri kwerekeza noneho muri direction y'Keza Uvira, kandi nibutse yuko kuva Uvira ugera hariya Kamanyora harimo ibirometero bigeze muri ijwi ryawe riracikiye bwana musesenguzi. Iwanyu muri Kongo Kinshasa banza ino minara bigoranye, waruvuze hari ibirometero bingahe? No kuvuga ngo kuva hano i Bukavu ugera Uvira hari metero 26, noneho kuva hano i Bukavu ugera hari Kamanyora metero 36, nuko ngo hariya kuva hariya Kamanyora kuva Kamanyora ugera Uvira hari metero bigeze muri 90 hagati aho ngaho. Ese bwana musesenguzi, ni yihe mpamvu FARDC yahisemo kuba iri gukoresha indege z'intambara mu cyerekezo cya za Rubero aho kugira ngo bazikoreshe muri ibi bice byo mu majyepfo? Buriya impamvu navuga bati kuko hari muri kona hariho gushyira ingufu nyinshi cyane, kuko urabona yuko iri gushaka yibanze mu gukontorora izi za frontier, yibanze mu gukontorora u Rwanda na Kongo n'umupaka w'u Rwanda. Nicyo kintu itsimbarayeho cyane. Yego
Bwana Musesenguzi ndakumva usubiramo ati impamvu ni iyi nakubwira impamvu nuko ubu ngubu strategy ya M23 kuri ubu ngubu yibanze mu gushaka gukontrola iyi mipaka ihuza Kongo n'u Rwanda n'u Burundi niho ihanze amazi niho iri gushyira ingufu cyane noneho hariya rero bakavuga bati dushaka kujya kurasa hariya kubera ko hashyira ingufu nyinshi ugasanga bafite na za ntwaro zimwe zijya ziharuye hariya muri ya mipaka ariko ati byanze bikunze nta kuntu M23 idafite intwaro zishobora guhanura indege ati reka natwe duhere hano inyuma hano twizeye kuko kariyeri atari ko hari imbere tuhibanza kuko amaze gutengama amaze kuyicara neza kandi kugenda yarafite ingufu cyane iri gushaka kwikontorora iya mipaka azishobora kuhagera noneho bagahita bangaza iyo ndege niyo kintu bari gutera kubona ko hariya bahafite ingufu z'umurengera bahafite force nyinshi cyane z'umurengera. Bwana Musesenguzi reka tugushimire twibutse abadukurikiye ko kuri umuyoboro wacu wa YouTube maginga ngaya amakuru agezweho nuko muri territoire ya Rubero Kitsumbiro FARDC irimo irabombarida bikomeye cyane inyeshyamba za M23 ibitwaro byinshi bya M23 byatwitswe abarwanyi benshi ba M23 bishwe ariko ntabwo turamenya umubare wabyo birimo FARDC iri gukoresha za Sukhoi Su-25 ndetse na za avion de chasse bakaba bari kurasa ku nyeshyamba za M23. Umusesenguzi wacu atubwiye impamvu nyamukuru ko mu impamvu nyamukuru ari uko FARDC yibanze cyane muri Rubero nuko iri gutinya ko indege z'intambara zaza guhanurirwa hano mu majyepfo ya Kongo Kinshasa kubera ko inyeshyamba za M23 zirimo ziribanda gukontorora umupaka. Maginga ngaya M23 ifite systeme ya radar ishinzwe kuvangira indege ariko ishobora kuba iyo systeme itagera za Rubero. Maginga ngaya rero M23 ikaba yarashyize imbaraga muri za Goma na za Bukavu. Reka ibyo tuze kubigaruka mu masaha yacu ari imbere turebere hamwe ababa bitabye Imana kuri buri ruhande ariko turenderebe niba kuko FARDC yakoresheje izo ndege ikabasha kwirukana inyeshyamba za M23 muri Kitsumbiro. Reka tugushimira Bwana Musesenguzi. Turabashimiye mwebwe mwese mwashoboye gukurikirana kino kiganiro cyacu tubasaba gukanda sabone nimba mutarayikora kugira ngo muzohore mwirongera amakuru yacu umunsi ku munsi uko tuyabashikirije.